Le gbedodora vɔmegbe miadzinga alafa atɔ̃ blaenevɔ atɔ̃lia enumake eƒe kpikpi eve gbãtɔwo eya yome fanfare ana miatso ase mi de moto ni miado gbe ɖa. Mawu ŋusẽ katatɔ wò ame si nye agbenala mi kafo miedo ŋkɔ gã ɖe dzi. Mi di be miada akpe na wo le ale si negakplɔ mi tso kɔsiɖa blibo la me le wo amenuveve kple lɔlɔ̃ la ta. Wò ɖeka koe nye Mawu gbagbe ɖeke megali o. Eya ta wòle na mi be mialɔ̃ wo eye miaxɔ viwo Yesu Kristo dzi se le wo sedede la nu bena miakpɔ agbe le blibo dede me. Aƒetɔ, miele me ʋum na wo be mietrɔ ɖe ekpe kple atiwo ŋu le esime mia atrɔ ɖe wò ɖeka ko ŋuti. Eya ta fofo esi mi va le sitsoƒe dim le afi bubu la miele kuku ɖem nɔ miele me ʋum bena nate ŋu akpɔ nublanui na mi ye natsɔe ake mi dzro tsɔe ke fofo ele afɔdzi na wo. Na wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne xɔ anyinɔ le mía me bena wòafia mɔ dzɔdzɔe mi ale be míaɖe numanyomanyo ɖa le mía dome nukukuwo gbɔgbɔ kɔkɔe ane gbɔ agbe mi bena míaƒe agbenɔnɔa ne kafu ŋkɔ fofo míebiae kple kaka ɖe dzi be ne se míabe ŋkɔe na awɔe ɖe dzi na mi hã to míaƒe avuléla viwo Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.
Yes.
Cristo. Ni la tête dans la main. Mais si les miens t'attendent, les miens nouvelles sont quelques. Mais si la promis, voici la décape à Zonli. Ye egale eƒe amegbɔnɔnɔ biam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le kɔsida yeye sia hã me. Hafi mia ayi edzi kple gbeƒãɖeɖewo, miatsɔ gbe na mɔkpɔkpɔ hadziha, gbedeasi aɖe le wo si wa atsɔe na mi. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Nama be palma Roma mia dona be Hosanna. Palma Roma. Palma Roma. Palma Roma. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Akpena mikaka. Mile miamon kumendia be miaga donku wona de caverone mi pete. Palma Roma nye wona de ke mi do tome anye fe adre ina fe asieke woyo. Kwa nyitsoko siragba miawo 7e édition alo Palma Room do fe adrelia ikeme mionto mi nyabe mi dona koko miame nyanyo ha me hajgbele me hawo metana mi be miame hawa asi xoxolo si nto ne mi le ojia au be miado gbera nto go ha kwa mi le miakpe nyitsoko siragbe makogbena novinyo waiji akpe kaka mi le miato nyɔnuwo mianɔwo miadadawo kpem be miava nɔ mia ŋuti nyitsɔma nyitsɔkɔsira yi ke gbɔna ne susɔ mi tsi ɖeka na gatɔ koa miadze gɔme minyawo yi media wɔ alɔ gblɔdɔ le mia ŋuti o lo akpe kaka. Exegbe xe dona la. Ok. Et puis à ma 7e édition mi wɔ ticket à mettre les événements ŋuti. On a un ticket de 1000 francs qui vont en chanvre. On a un ticket de 2000 et un ticket de 5000. Bon, grâce au ticket de 5000, vous avez la possibilité de participer au tombola et de gagner beaucoup de lots et beaucoup de prix offerts par nos sponsors. Donc, ticket, moi, comme je dis ça, je dis bon, il y a gomi quoi, il y a pas ticket, il y a dit chamé, il y a tout sous bon, la supporté mi. Et vegan chamé no gamédi, puisque on a gamédi sous bon. Avec 10 000 wedding, avec 10 000 voilà ma notre titre nous. Donc à Miano Gamedi, il m'a été événement annuel. Merci beaucoup. Mime gakpɔdzo, président Teneva kpere wo ŋuti miawɔ ekɔnu aɖe enumake. Miada kpe na Mawu le mɔkpɔkpɔ hadziha yi le avedzi ƒe agbeta. Eva eme be woɖo wɔna aɖe anyi wobe woakpɔ ɖa be eƒe yi me mi yeto va yia ɖe le hadzihawo le edenyigba dzi domea hadziha kae wɔ wɔna tɔxɛ aɖe yi ke xɔɖoƒe gbãtɔ ale wode dzesi mɔkpɔkpɔ hadziha ŋuti tso mía gbɔ le avedzi afii. Abe hadziha si ke le ƒe akpe eve kple blavevɔ atɔ̃lia mea
ike wɔwɔna si ke kɔkɔ wu eyiwo katã hadziha bubuwo wɔ eya nye honorant les vivants kema le ema nu wotsɔ bubudeame ŋdzesi aɖe na wo mia atsɔe na wo le hamenɔƒea ƒe ŋkume. Enyo, chœur du chant choral 3C Star 2025, événement de l'année, honorons les vivants. Mokpokpo avait dit le premier prix. Kema eike blom olea mikata miesi ei bubujesi ava enye bubujesi na hamenope akata eye mia atuena mokpokpo hadiha be ngonolao be toya me le yo blina de abubu ma open konti e no yitepe de siade odona ma open kore zikle avedi hamenope aredia waga yedi nenema miele tom na ole ma fofola vila kle boko kwe la penkome. Amen. Amen. Mokpokpo neto no aga diha honorant les vivants no di ne miaga ase obema no ame abone ya de photo. Okay, kema wa ale haike oso ho prayer ni miase akpe. Kwasida tedoche blavevo evelia lepe akpe evekple blavevo adelia me enye fukpekpe kwasida atonlia si honkobe yudika si gomedede nye dro vonu nyati si wodeto mawu nyawo me eya enye be xɔ aƒetɔ
si gbogboa agbe nana la dzi se xɔ aƒetɔ si gbogboa agbe nana la dzi se nyitsɔ kuasida si va yi di nunanawo ƒe ƒuƒoƒo enye franc akpe alafa enyi kple kotoku ɖeka biedze etɔ̃ kple kponɔ kpe ɖe Ghana sidi ewo kple Suisse ƒe ga franc bla eve ŋuti 801 325 francs CFA plus 10 Ghana cedis plus 20 francs Suisse. Mie la kpe dam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le miaƒe agbagba dzedzewo ta. Nyitsɔma mie ɖe luʋɔ akpe ɖeka alafa ɖeka wui asieke kpɔ gome le subɔsubɔa me. Mie da kpe ne Mawu si ɖe mɔ be nyitsɔ fi ɖagbe va yi le míaƒe hamenɔƒea me afi Biblia habɔbɔwo le zone H me woƒe kɔmite eteŋ dze edzi abe ale si ɖoɖoa le na wo la ene. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me abe ale si mɔkpɔkpɔ hadziha ɖe ɖe go ene xoxoa nyitsɔ kuasida si gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke blavevɔ asiekelia eyae anye deʋaya kuasida palmarom si nye ŋkuɖoɖo míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe Yerusalem yiyi dzi zimlẽtɔ. Ale nyitsɔ kuasida nye kuasida tɔxɛ na Kristo hame la katã le xexea me. Kema nyitsɔ ma ne mie gbɔna takuvi ɣewo lo miakpɔ dzidzɔ atso aseye labe míaƒetɔ Yesu Kristo eyi Yerusalem abe fia ene hena eɖokui tsɔtsɔ sa vɔ ɖe mia ta. Kema nyitsɔ ma ke dzie mɔkpɔkpɔ hadziha ƒe wɔna gã palmaro eye anye zi adrelia nyitsɔ ma die wòle tso ŋdɔ ga eve miniti bla atɔ̃ vɔ asieke dzi tututu le gbedoxɔ me afi. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me ne Mawu ɖe mɔ nyitsɔ ma ke miana aƒetɔa ƒe nuɖuɖu kɔkɔe le hamenɔƒe sia me. Apostolo Paulo xɔlɔnu amewo vevie gblɔ be edze be ame na do eɖokui akpɔ adzro eɖokui me hafi wòava aɖu abolo sia ƒe ɖe eye wòano nu le kplu sia nu labe ame sia ame si ɖunɛ eye wònonɛ madzemadze la eɖua eye wònoa ʋɔnudɔdrɔ̃ na eɖokui. Kema míetsɔ nya siawo le mi kristotɔvɔ mawuwo katã kpem hena ɖokuimeyiyi le kɔsida yeye sia me. Le ɖoɖo sia nu mía ava na eƒemega eye míado go kple nunɔlawo nyitsɔ yawo ɖa kple fi ɖa tso ŋdi ga enyi de asi na ga wui eve eye tso ŋdɔ ga etɔ̃ de asi na ga ade. Míele ŋku ɖome edzi na ame siwo katã wodzi le ɣleti etɔ̃lia me be nyitsɔ ma woa ado ɖe Mawu ŋkume kple woƒe akpe danuwo.
Kwasida esi akplɔ nyitsɔtɔɖoa afɔfie ƒe ŋkeke atɔ̃lia eyae anye Yesu Kristo ƒe tsitretiti kwasida si míeyɔna be Easter. Kema ne Mawu ɖe mɔ nyitsɔ ma míade Mawu tsi ta na ɖeviwo ale dzila siwo di be woade tsi ta na wo viwoa tso etsɔ heyina mia ate ɖe mia ŋuti. Ɖevia ƒe dzidzigbalẽ kɔpi kpe ɖe ɖasefo ƒe ŋkɔwo kple akpedaga ŋuti. Nyitsɔ kwasida si gbɔna eyae anye mia nɔvi Agɔe Telesu tɔ ƒe ƒe 25 jubilizã. Woƒe avo agakpɔtɔ le mia gbɔ kema míaɖo ŋku wo dzi le gbedodoɖa kple bubuawo me. Nu sɔsrɔ̃ li na hamemegãwo katã egbe tso ŋdɔ ga 3 kple afã me tututu. Wole dzoraviwo, kuraviwo kple memleɖaviwo kpem be le subɔsubɔa ƒe nuwuwua wa adogo le wo nɔewo dome. Ametsitsi habɔbɔmenɔlawo wole ŋkeke tɔxɛ aɖe ŋuti dɔ wɔgbe le ɣleti si gbɔna ƒe ŋkeke 2 dzi le gblekɔmegã ƒe hame nɔƒea me. Kpẽku habɔbɔ awɔ takpekpe nyitsɔ memleɖa si gbɔna. Le eya nu wole hamemegã yiwo ɖe na wo kple woƒe megbemewo kpem ɖe eŋuti. Flawa ɖewo le afii nye nunana tso hamenyɔnu ɖeka gbɔ hena eŋudɔwɔwɔ le gbedoxɔ me afii. Míele wo ŋuti kɔm le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Míebia be Mawu nayra mía nɔ sia le dɔnyui sia dɔnyui wɔwɔ me. Ku gbeƒã ɖeɖe míetsɔ vevesese le gbeƒã ɖem dada akunyɔ Ayawa Elizabeth si nye viagbo ƒe srɔ̃ nye Biblia habɔbɔmenɔla le mía gbɔ le ave dzi le afii. Evia nyɔnuvi madame viagbo ele Yerusalem hadiha game kema ɖoɖo siwo wɔ ɖe eku kɔnua wɔwɔ ŋutia eyae nye be nyitsɔ fiɖa si gbɔna ɣleti sia ƒe ŋkeke 27 míadɔn le gbedoxɔ me afii tso fiãsi ga 1 kple afã. Ŋfɔke memleɖa gbe míawɔ ameɖi subɔsubɔ le gbedoxɔ me afii. Emegbe míatsɔ míanɔa ƒe ŋutilã kuku ayi ɖadzra ɖo ɖe avedzi ƒe ameɖibɔ me le mía gbɔ le afii. Míedo baba na ƒomeawo kema mía alé kwasida si me to ge míelea ƒe ɖoɖo aƒoƒu ale etsɔ dzoɖafia tso ga 1 kple afã. Míele mia kpem na Mawu nyame dzodzro. Kuɖagbe tso ŋdi ga 9 kple afã míawɔ
ntiti dɔ kple gbedodoɖa le gbedoxɔ me afii. Le kura ma ƒe fie, míele mia kpem hena nusɔsrɔ̃ ku ɖe Palmarom, Devaya, kuasida si ɖu ge míele nyitsɔ la ŋuti etɔxe míekpe mɔkpɔkpɔ. Nyitsɔ ma míado gbe ɖa kple mi hena nyitsɔ kuasida ŋdɔ ƒe wɔna yi ke lia ƒe dzidzedze nyui. Vɔ nenema ke míekpe sɔhe habɔbɔ hã ɖe nyitsɔ kura fia ŋuti. Yawo ɖa kple fi ɖa ŋdi ga enyi yi ga 12 eye tso ŋdɔ ga 3 de asi na ɣetrɔ ga 10 míayɔ ŋkɔ le fi ɖa fie tso ga 10 kple afã míadɔŋ le gbedoxɔ me afii eye memle ɖa ŋdi mía awɔ ameɖi subɔsubɔ aɖi ame. Ke ma le ameɖiɖi si ke li nyitsɔ memle ɖa ŋdi ta miedo taflatse be dzadzraɖo sɔleme manɔ anyi nyitsɔ memle ɖa fie o. Le kuasida yi me mieto va yi me, mía nɔvi aɖewo te ɖe mía ŋu be yewoade yewoƒe ŋkɔ livre d'or me hena gbedoxɔdɔwo. Eya eto vovo na ŋugbedodo siwo míewɔ hena flesewo ƒeƒle. Ale míanɔ aɖe kple viawo wotsɔ franc 100,000 kotoku 20 de gbedoxɔdɔ me. Mía nɔvi ɖekakpui aɖe si le eƒe dzigbeŋkeke eƒe 10 ɖum tsɔ kotoku 10 le gbedoxɔdɔ me dem. Míanɔ aɖe le akpe dam vɔ ebe yeƒe akpedaga ne ƒle sima pake 2 eƒe akpedanu nye franc 10,000. Mía nɔvi bubu ena franc 20,000 na gbedoxɔdɔa. Kema míele akpe dam na mía nɔvi siawo bia be Mawu na yra mía dome ame sia me. Yenye be ame geɖewo gale mɔa dzi gbɔna. Akpe dadawo míanɔ aɖe si nu Mawu ve wòxɔ eƒe 70 le kuasida si me mieto va yi me. Le akpe dam na Mawu le amenuveve gã si wòtsɔ gbago ɖe edzi la ta. Eƒe akpedanya le Psalomo gbãtɔ kpukpui gbãtɔ se ɖe 3 dzi me. Eƒe akpedanu enye franc 35,000. Hameŋutsu aɖe le akpe dam na Mawu le ale si wòle dɔyɔmee hele ekplɔm la ta tɔxɛ. Eya hã eƒe dzeƒe dzi nɛ le kuasida si me mieto va yi me. Eƒe akpedanya Psalomo 100 kple 3 menyawo kple franc 10,000. Mía nɔvi aɖe le akpe dam na Mawu le dɔwɔnu si su esi la ta be Mawu na fia ale si ke yeasubɔe. Akpedanu franc 5,000. Mía nɔvi nyɔnu aɖewo siwo ƒoƒu ɖe habɔbɔ si dzi woda ŋkɔ ɖo be fame leader me wole akpe dam na Mawu be ele yewo kplɔm kaka ƒe 5 eyae nye esia. Woƒe akpedanya Psalomo 37 ƒe kpukpui 4 kple 5 kple ha 2. Woƒe akpedanu enye franc
et o miesusui be wawe le gɔmea ɖa le awu ɣiwo me miawoe zɔn lo. Hameto aɖe le akpe dam na Mawu le ale si wòɖe tso dɔléle si me kpakple dɔwɔwɔ le dɔyɔƒe la ta. Eƒe akpedanu enye franc akpe 2, ewoliawo franc akpe 10, ewolia bubu franc akpe 2. Mobilisation de fonds eye mie wɔ va yi nyitsɔa agbalẽ kotoku aɖewo tsi megbe va franc akpe 7, franc akpe 10 kple franc akpe 10. Lɔlɔtɔwo mina ne mia awɔ ɖeka eye miado gbe ɖa. Fiamavɔ kple ŋusẽ katatɔ miaƒe dziwo yɔ fún na wo kple akpedada le nu gã, enu dzɔtsu kple nu klitsu siwo wɔm nele le miaƒe agbeme ɣe sia ɣi la ta. Akpe ne ve wo dɔlɔ aɖewo nu eƒe dzeƒe dzi na wo. Eɖe ame aɖewo tso dɔléle me. Nu bubuwoe ne gawɔ woawo ƒe akpedada tsɔm miele na o. Akpe be ne xɔ wo na mi le mía Aƒetɔ kple Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Adzira gã kple sɔhɛwo dzra ɖe wo nɔewo yome.
Evelia le Paul ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Romatɔwo la me, Romatɔ ta enyilia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe kpukpui 11lia dzi. Lɔlɔ̃tɔwo, mina míado gbe ɖa. Fofo kɔkɔe míeda akpe na wo le gaƒoƒo si nena mí bena míase wo agbenya la ta. Míeɖe kuku na wo bena na wo gbɔgbɔ kɔkɔe la nakle ɖe mía me bena míase nya la, ase gɔme le wo kekeli nu ne míatsɔe de dɔwɔwɔ me to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Ezekiel tabla tɔnvɔ adrelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe kpukpui 14lia dzi. Mina míase Mawu ƒe nya. Ele exlẽm le gɔmeɖeɖe yeye me. Yehowa ƒe asi nɔ dzinye eye wòkplɔm do goe to Yehowa ƒe gbɔgbɔ dzi va da ɖe bali la me. Ƒuwo yɔ bali la fũu, ekplɔm to wo dome godoo eye kpɔ ɖa wosɔ gbɔ ŋutɔ le balia me. Kpɔ ɖa woƒu kplakplakpla. Ebiam be amegbetɔvi, ƒu siawo ate ŋu agbɔ agbea? Meɖo eŋu be Aƒetɔ Yehowa woe nye. Egagblɔ nam be ɖe gbeƒã na ƒu siawo. Gblɔ na wo be mi ƒu ƒuƒuwo, mise Yehowa ƒe nya. Aƒetɔ Yehowa le gbɔgblɔm na ƒu siawo be kpɔ ɖa, mana gbɔgbɔ naɖo mia me eye miagbɔ agbe. Made lãmeka mia ŋu, mana lãkusi naɖo mia ŋu eye mafa ŋutigbalẽ ɖe mia ŋu. Magbɔ agbegbɔgbɔ ɖe mia me eye miagbɔ agbe. Ne miadze sii be nyee nye Yehowa. Ale meɖe gbeƒã abe ale si woɖe gbe nam la ene. Eye esi menɔ gbeƒã ɖem la zitɔ. Ƒuawo nɔ tetem kple, ɖe sia ɖe te kpe nɔvia. Esi meda ŋku ɖi la, mekpɔ be lãmekawo ɖo wo ŋu, lãkusi ɖo wo ŋu, eye ŋutigbalẽ fa ɖe wo ŋu, gake gbɔgbɔ menɔ wo me o. Tete wogblɔ nam be amegbetɔvi, ɖe gbeƒã ɖo ɖe gbɔgbɔ la. Ɖe gbeƒã ɖo ɖe gbɔgbɔ la be Aƒetɔ Yehowa be gbɔgbɔ do va tso ya eneawo me va gbɔ ɖe ame kuku siawo me ne woate ŋu agbɔ agbe. Ale meɖe gbeƒã abe ale si wòɖe gbe nam la ene. Gbɔgbɔ ɖo me eye wogbɔ agbe. Wotso ɖe woƒe afɔwo dzi eye wonye aʋakɔ gã drinya aɖe. Tete wogblɔ nam be amegbetɔvi, Israel dukɔ blibo lae nye ƒu siawo. Kpɔ ɖa, wole gbɔgblɔm be tino le míaƒe ƒuwo me eye míaƒe mɔkpɔkpɔ bu. Wolã mí ɖa keŋkeŋ. Eya ta ɖe gbeƒã nagblɔ na wo be Aƒetɔ Yehowa be kpɔ ɖa, nye dukɔ maʋu miaƒe yɔdowo, mana miafɔ tso miaƒe yɔdowo me
eye makplɔ mi ava miade le Israel nyigba la dzi. Nye dukɔ azɔ miadze si be nye nye Yehowa. Ne meʋu miaƒe yɔdowo eye mena miefɔ tso miaƒe yɔdowo me. Matsɔ nye gbɔgbɔ ade mia me eye miagbɔ agbe eye matsɔ mi ada ɖe miawo ŋutɔ ƒe anyigba dzi. Ekema miadze si be nye Yehowa ye ƒo nu eye mewɔe. Yehowa ye gblɔe. Amen. Romatɔwo ta enyilia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe kpukpui 11 dzi. Azɔ la, ame aɖeke mate ŋu abu fɔ ame siwo le hadede me kple Kristo Yesu la o, elabe gbɔgbɔ ƒe se si na agbe ame si le hadede me kple Kristo Yesu la ɖem tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si me. Nu si se la mete ŋu wɔ o, elabe ŋutilã la xɔ ŋusẽ le esi la, eyae Mawu wɔ azɔ. Edɔ via ɖa le amegbetɔ ƒe ŋutilã si wɔa nu vɔ̃ la me ɖe nu vɔ̃ ta, eye wòva bu fɔ nu vɔ̃ heɖee ɖa. Mawu wɔ esia ale be mí ame siwo tsɔna le gbɔgbɔ nu ke menye le ŋutilã nuwo la, míade blibo le nudzɔdzɔe wɔwɔ si se la dzi tso mía si be míawɔ la me. Elabe ame siwo nɔa agbe abe ale si woƒe ŋutilã di ene la, nu siwo ŋutilã hiã la ŋko wobuna. Ke ame siwo nɔa agbe abe ale si gbɔgbɔ la di ene la, nu siwo gbɔgbɔ la hiã la ŋko wobuna. Ame siwo bua nu siwo woƒe ŋutilã di la ɖeɖe ko ŋu la aku, ke ame siwo bua nu siwo Mawu ƒe gbɔgbɔ la di la ɖeɖe ko ŋu la, eyae anɔ agbe akpɔ ŋutifafa. Ale ame siwo bua nu siwo ŋutilã di la ɖeɖe ko ŋu la zua Mawu ƒe futɔ, eye mewɔa Mawu ƒe se dzi o. Le nyateƒe me la, mate ŋui hã o vavã. Ame siwo nɔa agbe abe ale si woƒe ŋutilã di ene la, ƒe nuwɔna mate ŋu adze Mawu ŋu o. Ke ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la xɔ anyinɔ ɖe mia me keŋ la, miegale agbe le nu si ŋutilã di la nu o, ke boŋ nu si gbɔgbɔ la di la nue miele agbe le. Ame si me Kristo ƒe gbɔgbɔ mele o la, menye Kristo tɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, ekema togbɔ be miaƒe ŋutilã aku le nu vɔ̃ ta hã la, miaƒe gbɔgbɔ ya anɔ agbe. Esi wobu mi be miele dzɔdzɔe xoxo ta. Ne ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ le mia me la, ekema eya ame si fɔ Kristo ɖe tsitre la agbɔ agbe miawo hã miaƒe ŋutilã si le kuku ge la to eƒe gbɔgbɔ si le mia me la dzi. Amen. Míaxɔ ɖe dzi kple ha alafa etɔ̃ bla ene vɔ adelia, eƒe kpukpui etɔ̃wo katã, elolo wuwo katã, Yesu elolo wuwo katã, ame ka gɔ̃ matsɔ Yesu asɔe elolo wu wo katã.
Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Míaƒe mawunya etɔ̃lia enye nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ene tawi ɖekelia bukpo gbãtɔ va se ɖe bla ene-vɔ atɔ̃lia dzi. Mina míayi mía ɖokuiwo me adzra ɖo hena nya la sese. Yohanes ƒe nyanyui la tawi ɖekelia bukpo gbãtɔ va se ɖe blanevɔ atɔ̃lia le gɔmeɖeɖe ya me be azɔ Yesu azɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Lazaro la le dɔ lém etso Betania kɔƒe si me Maria kple nɔvia Marta nɔ la me. Maria sia esi amina vevie na Yesu la aƒetɔ la eye wòtsɔ eƒe taɖa tutu eƒe afɔwo ŋui. Nɔvia ŋutsue nye Lazaro si le dɔ lém. Ale nɔvia nyɔnu siawo ɖo dzu ɖe Yesu be aƒetɔ wò lɔlɔ̃tɔ le dɔ lém. Ke si Yesu se la egblɔ be dɔléle sia menye kudɔe o, ke boŋ enye nu si woatsɔ ado Mawu ɖe dzi eye to ya me la woado Mawu vi la hã ɖe dzi. Azɔ la Yesu lɔ Marta kple nɔvia nyɔnua kpakple Lazaro. Ale si wose be Lazaro ƒe lãmegblẽ la egatsi afi si wole la ŋkeke eve ɖe dzi. Esia megbe la egblɔ na nusrɔ̃lawo be mina mía trɔ ayi Yudea. Nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be nufiala nyitsɔ la ko Yudatɔwo nɔ mɔnu dim be yewoaƒu kpe o ye nedzi be yagayi afi ma kea. Yesu ɖo ŋu na wo be menye gaƒoƒo 12 le ŋkeke ɖeka me oa. Ne ame aɖe le zɔzɔm le ŋkeke me la meklia nu elabe xexea me ƒe kekeli na wòle nu kpɔm. Ke ne ame aɖe le zɔzɔm le viviti me la eklia nu elabe kekelia mele eya ma me o. Esi wogblɔ nya siawo vɔ la egblɔ kpe ɖe ŋu be mía xɔlɔ̃ Lazaro le alɔ̃ dɔm ke me yina enyɔ ge. Ale nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be aƒetɔ nenye alɔ̃ dɔm wòle la ekema ahaya. Togbɔ be Lazaro ƒe ku ŋutie Yesu nɔ le nu ƒom le hã la amewo bu be alɔ̃ ŋutɔ wòwɔnɛ. Ale Yesu ʋu eme na wo fa gblɔ be Lazaro ku. Le miawo ta la edzɔ dzi nam be nyemele teƒea o be ne miaxɔ ase. Mina míayi egbɔ. Toma ame si woyɔna be venɔvi la gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be mina míawo hã míayi aɖaku kplii. Azɔ esi Yesu va ɖo la ekpɔ be woɖi Lazaro ŋkeke ne sɔŋ va yi. Betania te ɖe Yerusalem ŋu
anɔ abe agbadroƒe eve ene eya ta Yudatɔ geɖewo va be yewoafa akɔ na Marta kple Maria le wo nɔvia ƒe ku ŋuti. Esi Marta se be Yesu gbɔna la, eyi ɖakpe ke Maria ati aƒea me. Marta gblɔ na Yesu be aƒetɔ ɖe ne le afii ela anye ne nɔvinye meku o. Ke fifia menye be nu sia nu si nabia Mawu la ana o. Yesu gblɔ nɛ be nɔviwò la agatitre. Marta gblɔ nɛ be menya be agatitre le ŋkeke mlɔetɔ dzi na ame kukuwo le tsitre tsi. Yesu gblɔ nɛ be nye tsitre titi la kple agbe la, ame si xɔ dzinye se la ne ku gɔ hã la anɔ agbe. Eye ame sia ame si le agbe eye xɔ dzinye se la mele kuku ge akpɔ. Exɔ sia dzi sea eɖo ŋu nɛ be aƒetɔ mexɔe se be wòe nye Kristo la, Mawu vi ame si gbɔna xexea me la. Esi Marta gblɔ nya sia vɔ la, eyi ɖayɔ nɔvia Maria eye wògblɔ nɛ dza be nufiala la va ɖo eye wòle yɔwo. Esi Maria se la, etso kaba yi egbɔ. Le ɣeyiɣi sia me la, Yesu gale afi si Marta yi ɖakpe le la ko eye mekpɔ ge ɖe kɔƒea me haɖe o. Esi Yudatɔ siwo le egbɔ le aƒea me nɔ akɔ fam nɛ, kpɔe wòtso dogo la, wobu be yɔdoa gbɔ yim wòle, avi fa ge, ale wòdze yome. Esi Maria va ɖo afi si Yesu le, hekpɔe la, edze klo ɖe eƒe afɔ nu, hegblɔ nɛ be aƒetɔ, ne ɖe ne le afi la, anye ne nɔvinye meku o. Azɔ esi Yesu kpɔ Maria wòle avi fam eye Yudatɔ siwo kplɔe ɖo la hã le avi fam kpli la, edo dɔmedzoe eye wòɖe hu le eɖokui me. Ebiae be afi kae mieɖi ɖo? Woɖo ŋu nɛ be aƒetɔ va kpɔe ɖa. Yesu fa avi. Ale Yudatɔwo gblɔ be mikpɔ ale si gbegbe wolɔ̃e la ɖa. Ke wo dometɔ aɖewo gblɔ be aleke wɔ ame sia si ʋu ŋku na ŋkuagbatɔ la mate ŋu ana be ŋutsu sia nagaku o. Dɔmedzoe la gale Yesu me. Wòva yɔdo la gbɔ. Yɔdoa nye agado si wotsɔ kpe. Yesu gblɔ be mikɔ kpe la ɖa. Ke Marta ame kukua nɔvi nyɔnu gblɔ nɛ be aƒetɔ, fifia anɔ ʋeʋẽm elabe exɔ ŋkeke ne. Yesu gblɔ nɛ be nye megblɔ na wo be ne xɔe se la akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe oa. Ale wokɔ kpe la ɖa. Yesu wu mo dzi hegblɔ be fofo, meda akpe na wo be eɖo tom. Menya be eɖoa tom we sia yi, gake le ame siwo le tsitre le afi sia ta lae mele nya sia gblɔm ɖo be woaxɔe se be woe dɔm ɖa. Esi wogblɔ sia la, edo ɣli sesie be Lazaro le dogo. Kasia ame si ku la dogo va. Ameɖivɔ siwo wotsɔ bla asi kple afɔ nɛ la le eŋu. Eye taku si wotsɔ bla mo nɛ la hã le ŋkume nɛ. Yesu gblɔ na wo be mitu nuawo le eŋu ne wòadzo. Esi Yudatɔ siwo va Maria gbɔ la kpɔ enu si Yesu wɔ la, woxɔ edzi se. Amen. Lɔlɔtɔwo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me, abe ale yi ke wogblɔ na mí ene, enyati yi ke le Mawu nyatɔwo ƒoƒoe nye xɔ aƒetɔ si gbugbɔa agbenana la dzi se. Aƒetɔa woaxɔ edzi se. Enu yi ta woaxɔ edzi se ɖoe nye egbugbɔna agbea nana. Elabe ame sia ame yi ke le xexea mea
mawu be nuwɔwɔ ye vɔ ame sia ame menye mawu vi o ame sia ame nye mawu be nuwɔwɔ gake ame sia ame menye mawu vi o ke ma ame siwo ke lɔ̃ be yewoanye mawu viwo wala eye woɖe asi le wo ɖokui ŋutia eye wògbɔ gbugbɔna agbea nana esi wònye be aƒetɔ agbugbɔ dukɔ aɖoɖo te ƒe ŋugbedo na mí ta edze be míaxɔ edzi se abe ame si ke gbugbɔna agbea nana ene le nyagblɔɖila Hezekiel ƒe eyi mea dukɔa nɔ aboyo me ƒe 70 le Babilonia kema aboyo me nɔnɔ ya enye lalana tso Mawu gbɔ enye kuku le gbɔgbɔ me enye agbea ƒe teƒe aɖe si ke womate ŋutɔe ɖo Mawu ƒe ŋkume vɔ Mawu de eɖokui fia Hezekiel ye wòkplɔe yi ɖe tagba si ke ameƒuwo le ameƒuwo ɖeɖe ko le fi ma eye Mawu bia Hezekiel be de ƒuƒuƒu siawo agagbɔ agbe mahã eƒuawo woƒu eye elã ɖeke mele wo ŋu o abe ale yi ke ne mi ɖu lã mi tsɔ dana ɖi ŋkeke aɖewo megbe ne wole ɣi ɖe agbe mele wo me lãmeka mele wo me ŋusẽ mele wo me vɔ Mawu va bia Hezekiel ya be de ƒuƒuƒu siawo agagbɔ agbe mahã nu ka ta Mawu ŋutɔ mawɔ ebe nua ne la wɔ ebe nua ɖe wawɔ ebe nue ŋkatɔ va le Hezekiel abiam o Hezekiel ɖo ŋuti be aƒetɔ ewoe nye ŋdoɖo ya le vevie na Mawu elabe Mawu di be yeagbɔ agbe dukɔa Hezekiel hã ele dukɔa me kafi wòxɔ dɔ tɔxɛ abe nunɔla ene abe nufiala ene abe kplɔla kple ŋgɔnɔla na dukɔa ene abe domenɔla na Mawu kple ebe dukɔa ene kema etɔ yi Hezekiel awɔ atsɔ aƒo nu ade gbeƒã Mawu ƒe gbugbɔ gaɖo te yi wòdza wɔ ne dukɔa ele vevie kema Mawu agbɔgbɔe edo ŋgbe ele dzi wɔ ge gake ebia tso Hezekiel si be ne gblɔ nya ɖi amevi gɔmeɖeɖe yeye abe amegbetɔvi kema ne mi yi afi aɖe eye wole Mawu nya xlẽm mieti megbe o mieva kaba ne mi gbe se amevi alo amegbetɔvi kɔ mianya be Hezekiel ye Mawu yɔna le nubabla xoxoa me nene be gblɔ nya ɖi ebe yi ke gblɔ nya ɖia hoowɔwɔ kple eƒuɔ le kpekpem ɖe wo nɔ ŋuti le yi ke Mawu di be yeaƒoƒu dukɔa ye le dzedzem le yi ke eƒuawo wole kpekpem me eta be ƒua va afɔ be ƒua tsa va asitɔa tsa va kpe kema wo katã woƒoƒu eye wotso ɖe tsitrenu hã le ameka ɖowo ŋuti eye nu ka dzɔ zɔ ɖoƒe evelia be gblɔ na gbɔgbɔ be nɔaɖo wo me gbɔgbɔ aɖewo mea yi wotso abe aʋakɔ gã nyadri aɖewo ŋu eye Mawu de gɔme na Hezekiel be nene Israel dukɔa ƒe gbɔgbɔ megbe le ma wole konyi fam ke me wodzo yi aboyo mea le yi me ke woakpɔ wobe vodada akpɔ nu si ke wowɔ kafi wole ɖoƒe mea wodzo le konyi fam ɖe yame dzo kaka ɖa ɖe ta be etsi vɔ le míaƒe ƒuwo me lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me ƒuƒuƒuawo ɖe ekae nye wotɔ le me wobe Mawu do ŋgbe Hezekiel gblɔ nya ɖi zi gbãtɔ zi evelia ƒuƒuƒua le nukpɔ de susunua nya ɖeke mele wo si o ɖe nya ɖeke mele gbɔkuku si o abia ehɛ o ɖe eƒua ye wònye vɔa eƒua eɖola xɔ gbese enya yi wo gblɔ ɖia eɖola ɖo ƒua me eye ƒua ana etɔ hafi ye agbe nate ba kema ne Mawu ƒo nu ye nyagblɔɖila gblɔe ye ƒuƒuƒuawo xɔ gbesea kema enua la de blibo ele mía fiam be le Mawu ƒe aƒe me le Mawu ƒe dukɔ me le mía ƒe ƒome mea nenema Satana fi dzidzɔkpɔkpɔ dzo le teƒe aɖewoe ma le srɔ̃ɖeƒe le dukɔ me kple afi ɖewo le hatsotsowo me ma eye mí kaka ɖa ɖe ta vɔ Mawu le ŋugbe dom be yeagbɔ agbe mí yeaƒu míaƒe yɔdowo enya be dukɔa le yɔdo me dukɔa le teƒe ɖe yi ke edidi
be ma ʋu miaƒe yɔdo kame ne le o. Fi kae wotsɔ wo da ɖo, aƒetɔ le ŋugbe dom na wo be yeaʋu wo yɔdo, vɔ wo ŋutɔ eɖo axɔ gbese kafi, eɖo aɖe asi ɖokuiwo kafi, eɖo aɖe mɔ le ɖokuiwo ŋuti kafi, agbea la te ma ɖo me be nate ŋu gbɔ agbe azu dukɔ gbagbe. Mawu ƒe dukɔa eyawo katã menye na Ezekiel o, menye na nyagblɔɖila bubu aɖewoa, ke na Mawu ƒe ŋkɔ ƒe kafukafu kple dodoɖedzi. Mawu ƒe kafukafu tae Mawu ɖo dɔ aɖe te be yeawɔ edɔ ma lolo, edɔ ma edeto, eye Mawu ɖe fia to ɖeɖefia kple Ezekiel ƒe dɔwɔna kple le yi ke eƒua la xɔ gbese me. Biabia nye be yɔdo ka me ne le ne dzesia Mawu ɖe fia wa, eye nu kawoe Mawu le wɔm be yeatsɔ ɖe dogo le me. Apostole Paulo, ame si ke Mawu gbugbɔ ƒle tso Damasko mɔdzia, ewɔ nyameɖeɖe aɖe ku ɖe le yi wotso na fia na mi to xɔse mea, ewɔ numekukutu ŋuti ye wole gbɔgblɔm be afia tsotso to xɔse mea menye ŋutilã me nyae o. Vɔ ekpɔe dzesi hã be amegbetɔvi eve li, ƒomevi eve li, ame yi ke nɔ agbe le ŋutilã nu kple ame si ke nɔ agbe le gbɔgbɔ la nu. Kema ame yi nɔ agbe le ŋutilã nua, ŋutilã me nuwo yi wòdina, enu yi ŋutilã ɖo nea ye wòwɔna, enu yi ke be susu kple be agbenɔnɔ bia tso esia eye wòwɔna, ate ŋu dze nyuie le gota, ate ŋu wɔ abe ɖe wòle Mawu subɔ me ene, vɔ eƒe dzia etra ɖa tso Mawu gbɔ, eye Mawu ƒe gbɔgbɔ mele me o. Enya le eme kɔ wobe ame si me Yesu ƒe gbɔgbɔ mele o la menye etɔ o. Kema ne anye Yesu tɔ la, yeƒe gbɔgbɔ anɔ me o, eye yeƒe gbɔgbɔ ya la dɔ ɖa be awɔ dɔdeasi yiwo ke Mawu bia tso asiwo be natsɔ akafu yeƒe ŋkɔ. Kema ame yi me Mawu ƒe gbɔgbɔ lea, kema nu yi ke ŋutilã ɖo nea megawɔna etɔ, vɔ ewɔna nu yi ke Mawu ƒe gbɔgbɔ si ke to Mawu nya dzia le biabiam tso si be wòawɔa, edina Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, eye wòlɔ̃na be yeazu enya la ƒe kluvi abe ale si ke egbea ɖi míese egbe ene. Kema Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe ŋusẽ, Mawu ƒe enya eŋutidɔwɔwɔ gbawo tso gbe, eye la na be Mawu ƒe gbɔgbɔa anɔ mía me, eye míate ŋu nɔ akpe dam nɛ, eye la wɔe be míazu domenyinu yi ke wole gbɔgblɔm be wotso afia na mi le xɔse me. Mi maga anɔ vevesese, nuvɔ, abosam ku kple fukpekpe mavɔ te o, elabe Kristo xe fe ɖe mía ta le atitsoga ŋuti xoxo. Biabia nye be ɖe ŋutilã me nuwo ne dzina loo alo ne dzina gbɔgbɔ me nuwo, ame akpa ve yi ke wotsɔ na mi me ɖe eka me ne le Mawu gbɔa vedome si meli o, be nye me dzina ŋutilã me tɔa hã, gbɔgbɔ me tɔa hã nye me dzina o, mele nenema o. Enye ŋutilã me me lo alo enye gbɔgbɔ me me, elɔ̃na be gbɔgbɔ kɔkɔea ne ɖo nu na ya, etsɔa Mawu nya dea dɔwɔwɔ me, eye gblɔm Mawu nya etɔ̃lia le na mi be Yesua ame yi va le Mawu ƒe lɔlɔ̃ mea, edze xɔlɔ̃ kple Maria kple Marta, eye nɔvi ŋutsu le wo si yɔnɛ be Lazaro, wogblɔ Maria ame yi ke wònye yi ke kɔ ami ɖe Yesu dzi tutu ebe afɔwo ŋuti kple be taɖa, ye enɔa wo gbɔ ɖo adze kple wo fiana wo nu, dena ŋgble tso nya ŋuti abe gbɔgbɔmeme ene, vɔ ebe ŋutilã wɔe be ema do wobe Yesu megale wo gbɔ. Yesu dzo yi ɖe Betania, he Lazaro va dze dɔ, edɔ ya wòdzea wova kpɔ be ao, ɖohi wonɛ atike, ɖohi wokplɔe yi dɔyɔƒe, wowɔ amagbe ɖewo nɛ ɖa, megblɔ gake nye ŋutɔe le exegèse wɔm na nua, ye wòva ɖo afi aɖe, wova kpɔ kaka wova ɖo ŋku Yesu dzi be ao ɖe, na ame ya yi ke nɔa yewo gbɔ, nye Mawuvia ele Betania yewoadɔ ame ɖo ɖe, wobe ame yi ke la yia, ela wɔ ŋkeke ɖeka ŋuti dɔ kafi ayi, ewɔ ŋkeke ɖeka ŋuti dɔ yi, eye wova gblɔ nya na Yesua, Yesu ganɔ fi ma ŋkeke ve, eva ŋkeke tɔe ma,
yo gatsɔ ŋkeke ɖeka tɔ zɔ azɔli eva ŋkeke ne ma eye wogblɔ nya nea nya gbãtɔ yi ke wogblɔ nye be edɔ yi ke lém Lazaro lea yi be xɔlɔa lea yi nɔvi le ŋutilã me kple yi be hadɔwɔla lea menye kudɔ ye o va xena Mawu ƒe ŋkɔ ƒe kafukafu lɔlɔtɔwo wabe hameme gã aɖe wabe katesi aɖe wabe wòsɔfo aɖe wodɔ ame ɖo ɖe be amea dze dɔ le veve sem ele kudonu kɔ wabe va edzo nɔ te ɖe fi ma gadze dze nya wuwliwo gbɔgblɔ nya yi woagblɔ tso ŋutia teƒe ma bɔbɔ lo egɔ wɔ ŋkeke eve tsɔkpe gbãtɔa ewɔ tɔ va ŋkeke nelia kafi wòva be menye kudɔ ye o hena Mawu ƒe ŋkɔti kɔkɔ enu yi míasrɔ̃ le me nye ɣe aɖe yiwa Mawu zia ɖoɖoe kpɔna mí edzena abe ɖe Mawu zi ɖoɖoe ene vɔ ebe ɖoɖoe zizia hã ŋuɖoɖo wònye Mawu tsɔ na mí hena ebe ŋkɔ be kafukafu kple dodoɖedzi ezi ɖoɖoe be míato ya me ne míatsɔ tsi ɖe dzi ye ta wòva gblɔ le ŋgɔ be ye da akpe na Mawu be ye mele teƒea o ɖe nusrɔ̃lawo ta bena woatsi ɖe dzi fifia yi wòva zɔa wobe meva kaba ewɔ ŋkeke eve etɔ̃ enelia kafi wòva egadzo le teƒea ye Maria va tui zɔn be wò aƒetɔ ne ɖe le fia nɔvinye meku o ebe be nɔviwa atsitre kema le yi ƒonu na Marta eto vo na le yi ƒonu na Maria Marta ya míese be eti dzi ɖe nuɖaɖa ŋuti ye wòti dzi be nusɔsrɔ̃ yiwo ke yi xɔa wòava me ɖewohi Yesu fia nuwo ku ɖe amekukuwo be tsitre titi ŋuti le yi ke amewo la gava tsitre le nuwua ye ta etsɔe de dɔwɔwɔ me zi ɖeka le biã zi ɖeka direct agbangba be mewòe fia mí nyitsɔ be amewo la va tsitrea eya ta nɔvinye tsa ku eme kema ye hã gbɔnɔ tsitre tigea bɔn nyemele fi ma ya va enya gɔme ɖem mele eye Yesu gblɔ nɛ be nɔviwo la atsitre ebe menye be le nuwu ŋkekea dzia atsitre Yesu trɔ ɖe ŋuti zɔ ye wògblɔ nyateƒe gãtɔ ne be nye ŋutɔe nye tsitre titi kple agbe la ame si ke xɔ dzinye sia ne ku hã agbɔ agbe vɔ ame sia ame si ke le agbe ye le dzinye xɔm le sesema maku akpɔ o exɔ sia efia be ekplɔe le ɖoƒe aɖe be wòaɖo ɖoƒe bubu eye egblɔ nyateƒe be mexɔe se be wòe nye Mawu vi si ke gbɔna xexea me ne mi kpɔ Maria gbɔa eyi ke Maria tsa ƒu du va be nɔvinye ne ɖe ne le fia mía nɔvi ma kua enya yi ke Yesu bia nye fi kawo ɖi ɖo megagblɔ ne ya be esi kple keme o enya be ya ɖo ɖoƒe aɖe enya be eya eyina eɖokui me sɔgbɔ etsi le susu me etsi le ebe nuwɔnawo me ta wògblɔ ne be fi kawo ɖi ɖo eye wòdze mɔa zi ɖeka lɔlɔtɔwo nu yi míasrɔ̃ egbe le Mawunya me be enye ya me be Yesue nye agbedzɔtsoƒe kple agbenala la source immédiate na agbea Yesu Kristo ye kema agbe mavɔ be nya menye tsɔ yi ke gbɔna yo no be míava yi agbe mavɔa mea menye tsɔ yo vɔ egbe yi ke mie le agbe ye nu yiwo me to mie le kple nu yi ke gɔme mie sea eye wole tsɔtsɔm na mi eta Yesu ɖe fia Marta be menye eyi ke gbɔna be nya yo vɔa egbe fifi la yi ke me le gbɔa enye nye agbedzɔtsoƒe kple agbenala míaxɔ ase hã be xɔsea eɖo la to eku ŋuti ado eye manɔ te ɖe yɔdo to gake ne ame ɖe xɔ Yesu Kristo dzi sea ege ɖe agbea me eye eku mate ŋu ati agbe ya nu eye yɔdo hã mate ŋu aɖe agbe ya ɖa kema Kristo dzi xɔsea gege ɖe agbe bubu me be nyae tɔtrɔ yeye be nyae gbugbɔ gadzi be nyae titi ɖe dzi le xɔse me ye be nyae wònye enu bubu yi ke míasrɔ̃ le nya me nye be xɔsea ekpena ɖe mía ŋuti be míahe enu yi ke mekpɔ va moa míahe va egbe le amegbetɔwo gbɔa míedzona le enu yi ke le dzɔdzɔm egbea me be etsɔ aɖe leke wòava nɔ nous passons du présent au futur mais pour la foi nous passons maintenant du futur au présent eya ta nu yi ke la dzɔdzɔa Mawu ya la ɖe fiɔ míawo ya egbe ne mi xɔ edzi sea enu mamlɛtɔ yi ke Yesu di be afia nye be to tsitre titi ya me le Lazaro gbɔa ele míafiam be ame sia ame yi ke xɔ edzi sea míege ɖe nubabla mavɔ me kpli eye nubabla ya yi ke atsɔ agbe mavɔ na mía
Watsu nami femahe nemi ko Kristo dise mi to mi ape agbenel nya tepet me ye ta le bibem to mi asibe mi ko Kristo dise amesike gbogbo agbe anala ni to agbe anawa enya agbe ye ke ma dodasie ye ha la kloro na yi na degbe pana mo be Yesu enye agbenala Yesu enye agbeto Yesu enye agbemavo pe vudoa eta oglobe mi hei da oduko kata wanye nyenu srola mi adema utita na ole ma fofola vila kle bokoko la pen come mi afia obena kama nemi agbezo ye agbeye ye le mi amezo mi o tenye be mi afia no be duko kata na ho Kristo dise apeto na be mi anu akpere mi amsi be mi abe hosea ma no te pere ka ela no chichi neji ela no dodasie ye wo eye mi apa agbemavo miangolo miapo nkore agbegbale ame tsofifia la sere mavo me eye yodo eku bebe sese bunde de matema ho agbemale miasio ne va mena mi nenema le via Yesu Christo penkome amen. Miedo nunana eyi nana veli kwa sidanu le adaka kwa eye gbedoko nu le kusivia oma khosebu akpolomi le nunana ma
de moto ni ato na Nene. Avant 2000. Avant 2000 de cas. 3000. Je suis une meilleure. 3000 de cas. 3000 avant. 3000. Attends. Kiaza mi de moto ni mia atonu na odo ma okwankume. Mia ma okle mia fia. Wena kesino nuomi e vava le kosra me ne yira mi gede. Mi de to woma. E ko va wo gbedo ko me la fi. Na wo doji. Ni do ebe nya tukona no wajenwu fofo yirade nu na si aozi e na yirade me ba sinu do oti be gerewe si amia ga to avana o tena nya do encourage to Kristo nya pa vule la pen come amen. Rafi mia a dogbera ameyo odi yoragbe bureau régional alo mia ben to popo ape yoravio odo takpepe le mia gbo le subo ape nu ona mienya be obiato sibe wa va soleme le avedi ne subo unu kwa wa itakpepe adi kemane yoravio to tepo bubu adeova avedia nyele wezo domna o yoravio va oba medodo lia anyo kema akpe kemia wezo lo habla niveau velia 82 wedem leke goma de gbepen wedem to alevia povume wedem to wa menveve me zuvi o tegbe habla niveau velia kpukpu gbanto kple tolia mia di kema mia dogbera
ŋutɔ si gbogbo agbe nana la dzi se. Kema ame yi na mi agbe tso gɔmedzedzea mea, eye egale eƒe gbɔgbɔ tsɔm na mi be miazu via. Ale yi wòdo ŋugbe to Hezekiel dzi be maʋu miaƒe yɔdowo. Dukɔa ku le gbɔgbɔme kekeŋ eye agbetɔ ɖewo mea, mi amegbetɔwoe, Israel dukɔa megali o, vɔ mi kristotɔwoe le eteƒe egbe. Nu yiwo me míeku le, nu yiwo ke me mie tsi megbe le, nu yiwo ke me míege ɖe yɔdo me lea, ke ma ne míawo tsɛ mi xɔ gbesea míatsi te eye míate ma zɔ azɔli abe Mawu vie ene. Paulo be azɔlia nanye gbɔgbɔmegbetɔ eyi me ke gbɔgbɔ le, manye yiwo ke ŋutilã dina ɖeɖe ko tɔ, ŋutilã be nudzodzro ɖeɖe ma kplɔ mi o. Ame yi ke ŋutilã be nuwo ɖeɖe xɔ mea aku alã ɖa tso Mawu gbɔ azu nukuku gbagbe. Vɔ ame yi tsɔa nya de dɔwɔwɔ me dzina nya ƒe wòawɔ yeyea azu enu yi ke wogbɔ agbe. Marta ƒe xɔse die Yesu nɔ te ɖo eye wòfɔ nɔvia ɖe tsitre. Lazaro agava ku gake agbe gatrɔ ɖo me. Yesu ɖe fia be yee nye tsitre titia, yee nye agbedzɔtsoƒea. Agbe yi nana yɔdo mate ma xe mɔ nɛ o, mate ma tie nu hã o. Eye wɔna mi miezuna nubabla yeye me viwo. Míabia be agbe ya ne ɖo mía me to nusɔsrɔ̃ me, to asiɖeɖe le mía ɖokui ŋuti me. Eye wo míenya tsa wonyo vɔa Yesu tɔ gale vevie eya ta Maria dze klo ɖe Yesu ŋgɔ le subɔsubɔ be gbɔgbɔ ma me be woe nye Mawu dziƒo kple anyigba wɔla ƒe nɔnɔme. Wo hã bɔbɔ ɖe te ne ŋusẽ ya ne nu asi o be yiwo ke ne nya kple yiwo ke me ne tona tsa natsɔ wo tsɔ ƒu gbe. Mía Mawu kple mía Fofo akpe na wo be ne bia tso mía si be míaxɔ diwo ase. Hezekiel kpɔ ŋutega, eƒuwo ko kpɔm wòle, vɔ ne bie be agate ŋu gbɔ agbe mahã, ebe woe nye Mawu, woe awɔ mi to ame nuveve me be míagbɔ agbe, míado le míabe yɔdo yiwo ke me wotsɔ mi da ɖoa, ŋusẽ yiwo ke bla mía, gbɔgbɔ vɔ be ŋusẽ yiwo ke me míelea, de mi dogo le me kekeŋ natu ka le míawo mía ŋuti. Mawu gã, fi yiwo míegbɔdzɔ le, fi yiwo míedze anyi le, ɖeɖedɔa na de blibo eye wòaxɔ mi ne míazu nuwɔwɔ yeyewo. Ne gblɔ na mi be ne Mawu ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, menye etɔ de mɔ be Kristo ƒe gbɔgbɔ ne nɔ mía me eye nu siwo ŋutilã dina ɖeɖe ko la negaxɔ aƒe ɖe mía me o. Gake gbɔgbɔmenuwo didi nanye míaƒe dɔdeasi gbãtɔ. Bɔ agbe míawo hã be míaƒe azɔli yeye, míaƒe nuƒoƒoƒo yeye, míaƒe nukpɔdeŋgɔ yeye, míaƒe nudidiwo naɖo ta ɖe wo lɔlɔ̃nuwɔwɔ gbɔ. Ne mi maganye ame kukuwo le gbɔgbɔ me o. Akpe ɖe hame yi ke ne ƒoƒu ɖe aƒedzia ta, ele míayɔm tso kpuiƒe kple didiƒe be míaƒoƒu ɖe ebe aƒe me. Edɔ aɖe li ne dzi be yeawɔ eye nye be míatsi ɖe dzi le gbɔgbɔ me, míaɖe ɖɔ eye míabe asi kple míabe afɔwo nade du ma me, edu yi me ke ne ŋlɔ míabe ŋkɔ ɖe agbalẽa me xoxo. Edɔdeasiwo le mía si vovovo le hamenɔƒea me. Gãtɔ kple blibotɔe nye gbedoxɔ tutu na wo. Wonya ɖe fia mi be ne Yehowa metu xɔ la, dzodzoe ɖe tulawo le agbagba dzem. Wo ŋutɔ tu xɔa na mi, wo ŋutɔ de flesreawo na mi, de ʋɔtruawo na mi, de alui be nuwo na mi, eye mi katã míakpɔ dzidzɔ. Ame yiwo ku nyadzɔɖewo dzi, ame yiwo le veve sem, wole asiwo me, ame yiwo le akpe dam na wo le wobe dzigbeŋkekewo ta, nana be agbenɔƒe negadzi ɖe dzi na wo, eye woƒe agbenɔƒeawo nazu nufiafia. Wonya gblɔ mi be fia le si ke míaxlẽ míaƒe ŋkekewoe la mi, ne dzinyanu nasu mía si. Ame yiwo va be yewoava da akpe, xɔ wobe akpedadawo,
ena gakɔ yayra ɖe wo dzi. Sukuviwo, tsoevi kple ahosiwo, ɖekanyitilawo, mi le asiwo me. Míade dukɔ nye Togo, kpɔ Togo ta, eye naxɔ na mi. Hamea le asiwo me. Dodo yiwo katã gale ŋgɔ na mi, wo le asiwo me. Hamea be kplɔla gbãtɔwo tsɔ dziƒo nunyanawo tɔkpɔ ƒo xlãwo, eye nana be woakplɔ mi da ɖe ʋudzeƒe nyui la. Mawu akpe na wo be elɔ be yeawɔe na mi. Wu ale si ke mía nya hele biawo ŋu. Yi ŋkekea dzi ye nawu nu kple mi hã. Ɖeɖela Yesu Kristo, avuléla kple kplɔla ƒe ŋkɔ me mi biawo sia katã le. Amen. Le tsitrenu mina míado míaƒe tɔ ƒe gbe ɖa agblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti na, wò fiaɖuɖu nɔ, wò lɔlɔ̃m le anyigba dzi, si wɔ ale si wònɔ na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nu megbe le sɔ míaƒe nuwɔ si wɔ ale si míawo míetsɔe ke na ame siwo da vo le mía ŋuti le, eye megakplɔ mí tete gbɔ, eye ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me, elabena mí fia kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Mise nuxlɔ̃amenya, eye mi xɔ Mawu ƒe yayra, xɔ Aƒetɔ si gbugbɔa agbenana la dzi se. Xɔ Aƒetɔ si gbugbɔa agbenana la dzi se. Mawu ŋutifafa na la, ame si fɔ Aƒetɔ Yesu ale woƒe kplɔla gãtɔ ame kukuwo dome to nubabla mavɔ ƒe ʋu la me la, netsɔ nu nyuiwo katã na mi fa ale miate wɔ eƒe lɔlɔ̃nu. Neto Yesu Kristo me wɔ nu si ke dzem la le mia me. Eya tɔ na nye ŋutikɔkɔe tso fifia ɖe se ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Míawo subɔsubɔnu kple 501 kpukpu gbãtɔ, evelia kple tɔlia. Yesu wo ɖeɖe ko manɔ agbe na. Nyemate ŋu adzo le nye xɔ la gbɔ o. Exɔ me abe vi ene kple lɔlɔ̃ gã aɖe. O mekpɔ dzidzɔ ŋutɔ be maxɔ sia se.
Yama ukle mia fufu akpe ntone tso wonya na mi be ya ho edise amesike gbara gbo agbe mi ose apengbe nya dinu si oke nye gbogbo menuo enya no agbere onu alebe ya ba gbera ne gbe kemti na ayi anyi me ha mi o mi aga no agbele me ora e mo be agbe afekutete o da do ya ba gbere da ko mi ata e na dum se o dola o gbe yin to na bo wa de gbe pa o nko apeto e me to nu okle me ya yira na subo nto kle ko me toji apena o de do yike o ga yike ayi wori te pe bubo le pepe o ke lo sita lo yi na no kle o e ga ko bo ti de la Yesu Kristo ko ko amen ame ve yo mi tsɔ una kɔsira gbere va awo de ka kɔ na
de kalo mi gara de kakwe mi la apeta to ado e te pena mi. Ni via ka sabe de juena nyena mi ade to e ka de sia de ma on to la na no ke baba yi. Don't